kirang ba iba tep kerteng kum ba khrau borlang khongmen naksnong riwai bar ba meker bor khonglam naksnong dawet hak khat pratrik unai wieng arjar fuei kilsyara shathanat kapensla police station hading ke jingbom pediang jungki ban ai ke jingi trelang bar hukum hapok section iwe CRPC nak office sub divisional magistrate kapensla sub division katkum ke hukum belasoi du arpet upadaya IAS beri sub divisional magistrate pensla civil subdivision hak hadio trek noi wieng la ong bagi tegi arngut kila ai jingkran sikilat pathai kubor bat penbana pan khang ye jingwan ginong chokai pathai syak jinging ceri hak khandai trek noi wieng arjar fuei la ong balayo pediang jingtem na romba snong riwai rengkat ke executive committee ka bapaj benya ban bu iki volunteer ban tela kam ye jingtemu gi tegi arngut ban pedikna bagi jingwan ginong wan chokai pathai kanom syakta hukum kala kadau bagi jingpej bat jingpenya ye tegi jingkieng kadai ke bala bandan jingi kecha katkum ke jingkam chok dawa snong nawet bat dangsen kala don hakti ka CCMT ke snong nawet ban penyat usab divisional magistrate aktai hukum dak bakadau bakatkum ke jing shisha bakilat ban yada nak jingsha penthut songsuk songsain ula batha iki tiga arngut bon wan mi apun sla hakakut usab divisional magistrate hakat pradrik noi wieng ajar foi hakapor kharwei bejem step ban ai jing pensyai syukos kata ke jing khot hajer kalong bakin pensyai balai bakim dai ban sya hukum ban yete e bon hapok section hispa nyo CRPC ban nomor ra jing kelmar ban penthut ik songsuk songsain hadu unro banai lani tat hadu ban pendap jing toket kepadang sakut dak jing bisyar rengkat ke shorti lani kum kador san phojar tangka wei syak sarkar lada don ke jingle ban penthut angtei habai kran lang baga phone ba khrau borlang khomen ula ong baga jingtemu ban khang gi nong wan chako kai prathai hak khanai trek noi wieng ajar fuei kadai namar ki kwa ban pengkhuj penbha bat penbit penbiang i kelinti sengkien namar kadai ke chaka chungki kum ke kur khongmen bat kur khonglam nakaliang sub divisional magistrate arpet upadaya ula ong bo umla ban ong e halor kadai ka phang namar kadai ka kam chong ke yeng ka syari idan ni po police station kan ni po penusa tolong ini bencak kan nai kedai ki bah tu ka khat ar prek bang wan po press release nai kolong bangi ong bah ka khat khandai tereng bangin le pa social work te ka khat khandai tereng andon ka social work te na preng jong ni khonglam ni khongmen te hak tu ka si khna wan om thut ki tore si baki wan nai te ni shu ay ni ka press release kan lagi kita harus tingin open food kan, tadi tanya kata hi, tadi ukhat SDO, dah di bola ukhat SDO, omla evaluate ya kan ya rule nomor ba, boleh memanfaat permission lengi pemilik stay. Tiangin pan permission apa nak kerukam bangi lek support prosedur su. Kalau kata ru kedik jika private lan. Nong em kini impak long try menu kini ngila ibori sisi. Yang ni hakanu kerukam vaksina. Ya kata CCMT ni gede kita undang rekod kesawa biang CCMT li ke David tangka tang balik bapak yakin di bapang di sistem sebab check itu dengan corona ni na teh lo kata apa deh yang ni pada dan kaman labu ni kijing keran makan yang ni teh di nang tu pada ang ni akan yang sodam sebelum yang keran kasih uan tu ang telefon itu polis nanti take them to custody tinggal ang ready kono kapor apa pan kem teh sian hak bersenjam dah, nak yo, kam song compare kan, datang kata he, dari tu pada yang lek bistai, katu ka jaka kalenti ke ban lek satu handai, hadu tu spot dai, kadai ke jaka jong ki komen mo, tah hadin bengilai sam lai bentar la ka jong ke bentar ni, tak hap ko ka jaka jong image jong kan jubili komen. Kena spek we ka sat kadai ka hap hai jong ti martina khonglam. Itu iwe sendang ibadan lamat ngai kan film one to press. Ini itu kan kaya sno lang kan tu tuam sno ha ka jika juni kan tu bra pas kowe ka sno ha jika jung jubili komen kowe ka sno ha jika jung imortina tingimon le social work ya kata kan benta kanang begitu resi kin sup dan kan om thut kan sebut tentang dan kam kin sundur tiyo kiwet yang ni pada long sang bingin penduna ta den om bingin penthut om bingin be om bingin penhuri ra kan ini ibu bahatam he sama le ini pada kinta pada tengin ong kuno ma ha ina pot hanan ta pila dap kali menen dai ki ong yang ni fidi ban sain ta kabon tangi ong ni ban sain ta kabon dai ni le ka ai ta ko bakla ki ni kampen huri hura hiru chimle kono ru te tangi le kan bi sorowin ong ka fi shang tu hanan ta shimir compare re ma chimle ai bakla ta kabon ta la funi ti imama janga imama ramba ti jung sekretari turi ong ni sain hilu ta kabon ba ma khmele te ai bakla ini sekiro kenang dengan penbahas ya ke ba jinduna hatu kelemti ini ibu nang babatam sinsanya ke ganyong
long man pen khoi tu gilanti hindai gidon sisi do ki belajat ajat tingilong imu man pen ha kan tu gisi do to ang ki belong kum ki reeling jik tu gisi tingin snab ha ting la pa mi gisi ni ang dun snab ha ni le ha te la dan kono kono ka benta ka ijabo ro in pen khoi in snab fi ha ta ro kam ba to re su unio ban shongkai tang tang jika shongkai kam dan tingin dan kam an pen tha kin shongkai ki to re skini kita la dan ga ju su no jumu ado shwa ila ya kan yang tan du shwa ka lockdown no du man taw slam he teng ila ya stang e dah dinong tu pada ka don to ka lockdown e gum tu kan teng ya sa ko na dinong tu bla play torres pada teng ila sedang bani yai bani telun ni ka kam ta kata ka CCMT pada FDO ai permission na kita tengi kum kita ngin sultanan haka jaka jungi kinwan kimi board ka CCMT no ka CCMT liga dai ba peteng ti ba pang ristom ma ki ba check it ki break ki ba dan kono ka jupang corona ni tai tel hata haka rule jong ka tur kamdan hiru man kolek pisa kamdan hiru kono hiru te kitu pada kila slong belik ba thom it ka bor gen ya kata ka CCMT ngim kita ni empat dan ke jing ekran kita kan ado mensyua hiru ka CCMT kami de lumba jong ka ni ka hani ka pobdon covid kan Manida kan kitrai. Ni kendam kan ni kejingnya jong ni SEO civil nan ni ko pelos na. Terangkan dengan polis kita sekian ni ha kono rente sekian nala bagade gede kala jong. Kem ni gumi te kono rente nama ba so minta kelas ni juga sisa. Kemudian ni gede kasih na jong ni kita baru jong ni try jaka kan. Terus bising mesuan dan bol suan thom ni dak bol semua susuan kini dan sekulon ni susia penyai kada ka ba fiak ki mon ni sing jeng long ni kendam te ni jingnya ni asio lo kata ni ada ai kon kisah yang madu ni kong apa ni kita yang kita ai kon kisah dak som ni lu te ni dala habis ni la ni press conference te ukhot ni masuk ni te ang ni bafila voilen ni voilen ako no grupo konten ni don ka hok atau ada gila ekspor dan kamsa bangpan ke bono tau SDO. Dan kan berfungsi kalau jauh dan kamsa bangpan ke bono kata ni. La sudah isya nak boring ni ka. Tentang idan kan ni polis dan idan